Mogedi o montle wa mogetse mo kgatisong ya rona ya go tetsa mollo. Kgatiso eo mo go yona nna le wena re itutang go le gontsi ka metsamao e mentle ya botshela. Bula matlho o tlhoetsebe mmogedi e se re gongwe ka moso le wena e be re ikgantsha ka leina la gago re go rolela hutsi mme re go tlhaba ka megolokwane. O tsamaya le nna Jean Letsholo mme moeng wa rona mo letsatsing la gompieno ke Rre SF Motlhake. Ke simolotse sekolo kwa sekolo sa teng se bitswa Offense ka July 1944 ka July ke ntse dikgwedi tse 3 mo Sub A wa nakong eo ka ipona ke ya kwa Sub B ke sa itse go buisa ke le bokete jaaka malemanga ka nna bokete kwa sekolong ke tso tsara he ke tsena mo Sub B ke bona kwa ke ithutile go bala teng tota nna ke tsena sekolo go tloga ka standard 1 go tsena ka JC ha ke se ke le number 2 ya ope ke bua fela ke emisitse tlhogo ke sa solofele gore motho a ka mpolela kgang engwe e farologaneng nna ga ke se ke le number 2 ya ope a ke itse Rre Motlhake ka gongwe o reela gore o ne a tswa number 3 number 4 number 5 number 6 ese ona mpatela kwa bazwi o ska no wa ta bazwi ka bazwi nana ke tsa number 1 ruri ne ba se ba itse ne ba go teng o kana mongana ya no teng a ke tsora o go ntuma ke gore a kere ga go iseng ke go tsene o pe fa gare ga ka le matsomane go tloa go sente 3 o tsena go grade 9 a bona ke la nna number 2 e se matsomane ke tso ikutlwisa number 2 go college. Rre Motlhake o bua ka go ya college tota go nna morutabana o tota a ka nnang boikanyo kgotsa matshego a boikanyo mo baneng ba ba rutang le mo setšhabeng o tlhokagala eng? La ntlha ke tlo bua ka nna nna ga ke le mo ko borutabaneng fa ke sile go bona lekwalo la borutabana ga se gore ke itse go ruta ngwana seo se ne ke na le sona pila-pila ke ipoleletse gore lekwalo lele mo go nna le tshwana kana le seo se batswana ba se bitsang foromete lekwalo la borutabana ga di se dinthagere ke a itse nna ke tswa college ke ile kwa lebaleng la borutabana ke lebile gore go ithuta mo makaleng a mararo mo ngwaneng ke thuto ya ntle lekala la bobedi mo barutabaneng ba ke tlabe ke ruta le bona lekala la boraro mo bagokgong ba ke tlabe ke ruta ka mo tlase ga taolo ya bona ke tshoswa ke morutabana ya re ge le bua ka dilo tsa borutabana e be ke toa mmonela wa bona ba go be go palela gore itshware ba pela le leleko o ka re wa mmonela barutabana ga ba prate go bua ka tsa tiro ya bona le mathata a teng gore le ba gakololane ga ke tsore ba di tsaya yang mme nna selekayo se ke lekayang ka sona ke ya ke botse gore a neng ene o ganang mona o kila ga isa matitšhere a mangwe ka eng ka re ke sona se re bonang ka sona ka bona gore ba kae go nthare o ruta geography a ke bontshwa ke di-results e se ka ba grupa ba bona fela bale ba o tlho ba senyetsa nako ba le nna ke sa itse re o irang ba a di-results di re bontshe gore wena o tlhagelela mo lefapheng la batho ba ba kgonang tiro ya bona wa bona gore ba kae yaanong borutabana ga se fela go apara sentle o nna ga pele ga bana o ka nna ile dilo tsotlhe tseo mo sa dire sepe o tshwatlha ba boloka mo gana o lemoga gore ba boloka mo ena e sala e fela swikiri bogologolo ka re nna nka botsa polisi pela gore a nko mpolelele gore o kopana ya le matitšhere ya ga o kgona o itse jang gore
morutabana mongwe le mongwe ka nako ya boketekete mo tlelaseng ya gago o ruta seketekete ile o se ruta ja o kgona go itse ja ga ba itse ba tshwana ka dintlo fela le mabapi le baagisanye ga o itse gore ba apeileng ka kolona ga o itse gore ga ba itse gore la apeile mme ko bofelo la re dipholo di o nna sentse tse dife re ne ra botsa Rre Motlhake gore selo se borutabana a ke pitso kgotsa se ya fela le kgatlhego. batho ba bangwe ba etsenna borutabana e le pitso a tloga fela a re ke batla nna morutabana ke karolo ya ntlha. Karolo ya bobedi re bona motho o a tlogang a o dira selo se se rileng se se borutabana ge se motlhola a ba wela mo borutabaneng. Ke mefuta e mebedi e re bonang mo borutabaneng yaanong kgona fela gateng foo ene o wetse mo borutabaneng ga nke nna ene ga go le gantsintsi ga nke nna e nna pitsa fela e fagilweng e sa bela. Ka 1965 ke ne ka tloga ka offense ka kwa Tolwane secondary kwa Jericho ka ruta le Re PP Mokgwatleng ne ke kopana le ene kwa teng a bone kgodiso a nantse a ruta kwa ditoropong kwana ka di-results tsa gagwe tsa mathematics le physics. Ke nyaka kopa le principal a mofuta o ntseng jalo motho o a leng principal ka ntlha ya di-results. Re Mokgwatleng ne le petleke ya malemela tsotlhe ke principal o kwa tlelaseng go feta lona le le kwa tlelaseng kwa matitše di-principal tse dingwe o kgona gore a le tshware ka go bona go bereka ga gagwe o bo ipotsa gore na re wena a o ka tlo tlapafala mo tlase ga monna a dira jang. Mokgwatlhe o nna ntse jang a dira tiro ya gagwe a ba go tlhabisa kgala gore a ne ka re nna ke dira tiro ya me wena wa e bona. Kganke ke lebala monna o kile ge ke tloga mo Mokgwatlheng ka ya ko go wena Mr. Dummy HH Dummy ne le principal ya kwa Moruleng ge ke tswa go Mokgwatlheng ke ile kwa Moruleng secondary yaanong Mr. Dummy le ene ga se principal e nnang kwa ofising e nga ditele dikuku o kwa tlelaseng o le computer ka di-results Setswana sa borre raetsho Rre Motlhake ke o mongwe ba bakwadi ba ba rileng Setswana sa etsho ga ke se tlogele sa maalemetsi mme o re tlhalosetsa gore tiro e ya gago ya bokwadi e simolotse jang. Mongame ke ne ke na le tsala gote Bosman Moloto. Bosman Moloto ona ke batho ba ne ba kgarakgaditswe ke mmuso le wa molao wa Maburu mme ebile mo kgarakgatsong eo ene o ne a lwala a tshwere ke bolwetse ba asthma. Yaanong gangwe le gape o ne a ya kwa George Stegman sepetlele sa fa gaefana ba mo tsaya go leka go mo alafisa mme motho o ne le tsala ya me. Yaanong nako le nako ke mo etela kwa George Stegman ko mbona ko molekong yaanong itlo re ke na le ene a be a ntsha buka e bitswa The Living Tradition. Ke buka ya poko ya kwa mosetša kwa Engelaneng kwa. Yaanong ga mpolelela ene Bosman go ya ka nna o na itse buka ene gonne o ka bala leboko fela wa lebala a sa bone buka fa o ema nteng leboko mo bukeng eo fa o ema wa tswelela ene a sa lebelela. Bosman na ntse ala yaanong ke mo makalela a mpolelela gore ba ne ba rutwa ke morutabana a tswa kwa Lesotho a bitswa Mr. Ntsaba ona ke Ntsaba Mr. Ntsaba ane ba le ga ba bitse ba re Ntsaba ba. Yaanong Mr. Ntsaba ona go ya jaaka ene Bosman a bolela o rutile kwa Engelane o na itse poetry ebile dilo tse poko ena e buang ka tsona a di bone ka matlho
yaanong poko wa sekgowa e farologana le ya rona ya Setswana. Poko wa sekgowa ke mmino, ke a opelega, mme motho o itseng poko wa sekgowa e rutilwe sentle ga e buisa go na le wa ke molodi o tshwanakana le wa go opela. Ke gore o natefela o ntse o sa itse gore a ntse a sa bue ke ra a bua mantswe a felane ka mokgwa a balang ka teng wa natefela go tshwana ka le go opela. Batho ba itseng go opela ba ba fileng kitso ya go opela pina go natefela le go sa utlwe gore ga teng. Emini kakolo wala ye amonda dalemi monye bibikbo momo gogwe bitemi la ye irisi dadani temi ebo ya poko mmino retso gotetsa mollo. Yaanong basumane ga nna a buisa mabokwana ka gore na itse go a buisa o na a nkgatlha mo e le gore ka simolola ka tlala mowa ga nne ke na le ene ke mo etetse nne re buisa bukae. Re tsala mmogo le Rre SF Motlhake mokwadi o itsegeng mo moruleng. Nna ke Abraham Isei Motlhake ya ka re a tlhalositse. Borra rona ke bona ba ba tota ba tsalwa mmogo. Rre e le o mmotlana mo go rraago Rre SF Motlhake. Mme ebile a tla fa morago ga gagwe. Ke ithutile dilo di le dintsinyana mo go Rre Motlhake. Segolo yang mo nakong ya ge nne ke dira le ene. Rre Motlhake ke motho a neng a le mafolofolo thata mo tirong ya gagwe ya borutabana. Se segolo se ileng ka se ithuta mo go ene ke allocation of work le division of work. Ke nna Motlhake le Tlhogonolo, morwadia SF Motlhake. Ke na le dingwaga di le 17 mme gona jaanong ke dira mophato wa marematlou kwa sekolo se segolo sa Mtsini. Ke bone go le mosola thata gore ke dire leboko la ntate le ke le ratang la ga SF Motlhake. Lona le balega jana. Ke siliki sa gabo Mmamodiana sa go leka tau kgwafolumo. Ntšwa tsa sala di bogola mokgopha tsa tsaya marapo tsa ralala dikgwa ka ona. Bana ke mosimane o gabo Mphere malapa e tsetseng. Nna le tau re tlhoane, re tshela ka go soka-sokana, re tlhoanetse matlho go yebila. Ya re e mpona ke kotane, e kotane. E re yo matlho mahibidi ke ofe? O ntswela kae ke ikitse ke le kgagapa? Nna kare yo matlho mahibidi ke ofe? Mogedi o montle re lebogela go nna ga gago le rona go fitlha mo nakong ye, mme go fitlha mo nakong e tlang fa o batla go dira ditshwaelo ikgolaganye le rona ka Twitter le ka email tse di tlhagelelang. Ke wa gago Jean Letsholo a e sarasara.